मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनों हुनद के थोक्सों मैम तराम नोक्सरी हौखिबा मे कुंथ्रादगी लिसांग सिना सथरक मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीसी प्रोफेसर एपी पांडे लौथो हाइदना मैम एमयू कम्युनिटी अमदी तोगान तोगानबा स्टूडेंट्स कम्युनिटी सिंग संखिलप खोंजंग सी की मतुंगी नागासिटी निमित हुमनी सुबना सथरक लॉन्ग टॉक विद गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अदुगा तोगानबा मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की मिहुसिंग यावना अदुगा मुटा मुसा अमदी मुसुगी मिहुसिंग यावना फामिनखिपा खोंथांग अमदगी ngasi अखोगी MU की वाथोक असि MU की एजिटेशन सिंग असि लोसिलप याबगी खोंफम द लेरे हिरम असि मतान खन नबुदम द इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लाइंसिन लेबिरेब से हा मदा ओजा अखोगी ओजा प्रोफेसर देबानंद निंगथौजम स्पोक्सपर्सन MUTA ने ओजा पुतराम नोक्सरी लोने न गेस्ट में लेकिन बिबा ओजा प्रदीप फंजौबम एडिटर इम्फाल प्रेस ओजा सुतराम नोक्सरी लोने न गेस्ट सिंगी मताई दाई के थंगना लेकिन बिबा ओजा डॉक्टर निमाइचान लुवांग स्पोक्सपर्सन BJP में प्रदेश ओजा हुमपु तराम नोक्सरी हान बगी वहां से ओजा देवानंद रेस्पॉन्सिबल होना ये थमजगे मरमदी हारिब 30 मे दगी संखलक 70-80 डेज सुजल अब खोंसंग हाइ तारे मसिकसी लोइसलकपगी खुदम अमा लोइसलकप मीन्स वाथोक सि यासनबगी खोंफम अमा लाकपसे कमदौ लाखिबनो अदुगा मसिदा ngasi si memorandum of agreement ama sign तौनरे तोगान मखोइन जु फंगजरे points 8 यावा अदुगा मसिगी सिना खोगी खोंजंग सि लोइसलकपा अदुगा माइ पाए हाइन खनबे याब्रा तोगा म्यूचुअल एक्सेप्टेबल पॉइंट्स दुना करी करी नो मसिदा लोइमक यानरगा हारिबा खोंफम सि स्टेप सि हंतोना बनत्रगा खोंगम लोइसन नबी फिल्म दो ओइदरिब्रा हाइबनि हाइबिउजा यानी आई टेंटकना दुम थमजगे मेगी कुंथ्रा 2018 दगी चंचलकपा खोंजंग असि मरु ओइना लाखिबा पोती प्रेजेंट BC प्रोफेसर AP पांडे मा लौथोकपगी मूवमेंट नि सिदेदा तोगान तोगान बा मखन मथेनगी खोंजंगी लालोंग कया चथनगरे को तोगान तोगान बा नुंगाइबा नुंगाइतबा थौदोक कया अमा थोखरे अदु लास्ट 3 days दा सेंटर दगी थेंगसु थेंगना बिलेटेड इंटरवेंशन हाइटाई को GC होसूर हाइबा जॉइंट सेक्रेटरी MHRDC थारक्तना नाहमुक मा कुनी थोइनी कुलुमदोइनी सुबा खोंजंग सिगिदा अमुक ब्रीफली सडन विजिट अम लाखरे अदुगा MUTA दी उनरमदबा अदुगा ngasi लामगा नेक्स्ट डे दा हनगिबा हंदक्ति मा नुमित निनी हुमनी गा लेजदना मतमगा काइथोक्तना खरा सीरियस ओइबा पोदम उत्पा माली अदुगा अखोइसु याम वाइ लास्ट 3 days सी exhaustive negotiation जाथै को दो अखोइ वारे कोले याउजरोय न कोइ चिनदे नहान मक्सी नहान हाइसी तारिख 13 ओरमगनी 13 सी पुंग मंगा दगिना पुंग 10 चरौना पुंग 10 मखाइ भाव ऑनरेबल CM के सेक्रेटरीता याम सांगना लिंगदी नेगोशिएशन जाथै आइना हाइदु मपुंग भाव फाद्री पुंग अनि दुसु कोइगी MUTA मुसु मुसागी टीम अमसु अमुक चलरो मतुंगदा सेकेंड पार्ट ता मंगा दगी आई ममांगी दुदे याउजति मंगा दगी फमदु आई सामक ओजाते गलोनेना यावी अदरे दुरा पॉइंट फने आममा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमा पुरागा 1 or 2 पॉइंट स्टक तौ लेनबदगी अरांग सि मिनिस्ट्रियल टीम अमा कोइगी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर वाइ राजेश श्याम अमदी अतै तै मयाम ममिंग दुदी मतम कुइन लौनबने आई पंजररोय अदुदसु हानदगी मोयना अंडरस्टैंडिंग दो अचीव तौरगा पॉइंट अमगुमदा स्टक तौ लेबदगी को फुल स्टॉप नमगे तौदा सेमी कोलोन गुमदा पनबगी टाइप नि को अदो ngasi si full stop mak hai yadragasu temporary full stop haigadra amadi dia samching ba haigadra adu yasanaba purakre yasanaba purak barak sida 7 points samai khoi thengni thengna jare adu pu mayam gi mi nakong oina bai tare khara saida tentak pa kara da brief fighter in brief da points sing chi kara khai ha mawong da ba sing chi kari maru oina ko maru oina khoi gi July की तांग 23 दा 2 member fact finding committee है नाम सेम मतुंगदा मधु स्टेक होल्डर सिंग ने यानिंगदे मरमदि मधु इन हाउस कमिटी डिपार्टमेंटल कमिटी की टाइप वन तवी ब्यूरोक्रेट ngak तबुनी अदुगा ngसाइगी प्रोफेसर AP पांडेबु खलेबा MHRD मनोंगी फैमिली ओइन तवी है हाइनबदगी तांग 38 ता जुलाई की तांग 38 ता जस्टिस टी नंद कुमार को फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मेघालय से हापचलगा हानगी मेंबर अनि दुदी इंटेक ता थमगा तबुदी येनदर लाक्तना मतम याम वैल्यूएबल टाइम प्रेशियस टाइम याम हौग्र मतुंगदा होजे कोइ यानरी सी येनरी बा मेंबर अनि दु लौथो अनि जस्टिस टी नंद कुमार की महुत्ता रिटायर्ड वाइस चांसलर मा
ओजा की दो ओगा तीन कुमारी दम लेरगा ngasai ki MSRD की दो ओइ दो माले ओजा हाइबे खितंग नते अदुदी याम लाना मियाम दा लाना चखरनी मेंबर अनि दो MSRD की UGC की हाइबदी JK त्रिपाठी अमदी सूरज सिंह अइंगोंदा दम कोकता दम मोखैनी लौथोगा हाइबना मोइनी लौथोगा हाइबना मोइनी लौथोगा जस्टिस टी नंद कुमार दे दम लेंगदन लेबको माने चेयरपर्सन ओइदोनी मागी मथक्ता रिटायर्ड भाइस चांसलर गुम्बा मा अहामददी मणिपुर दगी अखोइगिसु एक्स भाइस चांसलर अहम मरी लेबनिनको मोइदगी मी अमनी दी खितंग कंट्रोवर्शियल ओइबा पोट याउबि याय हाइनको अखोइगी खर सेकुलर ओइबा अखोइगी खरे नन एफिलिएटेड हाइगदर नन अलाइन हाइगदरा पार्टीगा करिगा समनदबा हाइना हाइबदुदा अखोइगी ऑनरेबल सीएम ताकोइबि मतुंगिना अखोइना पर्टिकुलर मी ममिंग अमा खनै खनबदो अखोइना सजेस्ट तबुनति हार एक्सेलेंसी मैडम गवर्नर सु अखोइना उनजब मतमदा माना सुदुम सजेस्ट तौरपा मणिपुर दा लेबा एक्सबीसी अमदुम तोलसु याय हाइबदुदा मदु अखोइ डिटेल दु अखोइ खंगजद्रे अखोइना अहामदा खनरु मिदु मसा नुंगाइते हाइबरा इमुंगी अनाये की प्रॉब्लम ले हाइबरा अदुरा अखोइदगिसु सजेस्ट कर तौरओइना नहानगी लेंगी डिस्कशन दुदा नॉर्थ ईस्ट की मनोंगी एक्सबीसी मरी गुमम सु कोइ सजेस्ट तौजकी अदु अखोइ यानरी सिदी हजिकी नॉर्थ ईस्ट की दु फंगद्रगसु को MSR देना कितन चानै हाइबा BC एक रिटायर BC अमबु तौरगदि सीमा यानग्रे को अदुगा कुइनि यानराबे मतुंगदा सिगी पॉइंट सिसु स्टक तौरगे याम कुइन लेबनी BC की इंक्वायरी मनोंगदा लिप्त लेगदबनी हाइबसिदा लिप्त थादोखरेगा हाइबा लैंग्वेज खितंग यानरा मतुंगदा यानरिसी the BC will be on leave during the inquiry period and until an appropriate follow-up action is taken by the competent authority haiba preferably within 15 days haiba the inquiry the lawyer ni mangani de loibi ai tarani de loibi ai kuni de loibi ai aduga inquiry the lawyer ga the poti loidri dina inquiry lawyer ga da madu compile toraga report ama lakani ko report tu gi base toraga follow-up action nama laurakani competent authority na madu gi perisiba BC pandesi will be on leave haibasi kuina madu gi apam pam da nainara matungda madu ma yanagre aduga final inquiry report si copies will be made available to MUSA and MUTA aduga nodal officer si registrar si by name da nataba registrar Manipur University haina refer tawni haiba point si da by post by post mi da nataba ko adumaina yanaki bani ko aduga kwadi maru point hajarake ngasai hawbadu su haipet torana hangbi ge brain khali oja hoigi agitation oja chatra non-teaching staff agitation si thupchal labra habdo the ongoing agitation shall be temporarily suspended after the issue of official orders as per the mutually reached understanding in the interest of the public in general and the students in particular haibako haibadi haidok triba prakha public te su pressure mayama guardian छात्र की संस्थान सिंह महिरोई सिंह की कोई कुछ ओजा सिंह सु याम नंगाइते बा मतम से सुम हाउरगा प्रॉपर इंटरवेंशन से थुना लाक्पीदना सॉल्व तौदबसी हौजिक यानरीबा MOE सिगी मतुंगिना सिदे यानेगे पॉइंट से ऑफिशियल ऑर्डर ओइना लाब मतुंगदा खोंजंग से मतम खरगी दि सस्पेंड तौबा प्रका हाइदोप यानबा एकेडमिक फ्लो खर मखैदि लाप यानबा मरोइना पब्लिक की इंटरेस्ट अमदी पर्टिकुलरली स्टूडेंट सिंग इंटरेस्ट हायरगा सोई तौनबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट GC होसूर जॉइंट सेक्रेटरी इंसिडेंट सोई तौबनी मणिपुर गवर्नमेंट की साइट ना H दिलीप सिंह कमिश्नर हायर एजुकेशन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अदुगा यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की साइट MUTA की प्रेसिडेंट प्रोफेसर तोंबा सिंह अदुगा MUSA की साइट S जीवन कुमार सिंह मोई प्रेसिडेंट अमदी अखोइगी छात्र सिंह की महिरोई सिंह की साइट प्रेसिडेंट मुसु मयांग लमम दयामन सोई तौरगा मसिगी तांग 33 को सिगी पुंग 10 की मीटिंग दा सिगी जानबसी पुरखिबनी याम तसेंग हारबता याम सांग संगलब खोंजंग सी प्रजा की इंटरेस्ट अदुगा विथ पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट हारिबसी खोंफम खजि खजि हंतोकनरगा हारिब पांथोक तब यादब थबक खरति पांथोगा मखा ताबदे मुसु लापसु याय नतगा फरगदी रिजल्ट न फरगदी मदु लोशन गिबसु याय हाबि वापंग लाहनिंग मदिन नसु देखो करिगुंबा पोछिना यामना माइकई खुदिमकी यानब मोंगदा फुल्ली रिजॉल्व तौबने खोइन पामजरिसे अदुबु ऑफिशियल ऑर्डर सु लाक्ट्री को हजि करिमता हाइबंगमद्री अदुना ऑफिशियल ऑर्डर द नति
inquiry sina kamai chatharakpa adigi report sina kayam thuna puthorokpa adi report tu da base toraga action sina kayam thuna lorokpa haiba factor mayam leiriba factor mayam du da base toraga khongjang si pura oina losan gradra losan roidra haidu di hojik oina di predict tawjaroi yes matang sida oza Pradip talai mamang su yamna ina koina koigi sigi forum sida haitari yam toina hangjabani hari basi karino da Manipur gi smaina agitation hek changna da yam wari si people aduga masigi kam students community haitare Manipur University gi taibang mahi kol dagi tholak pa iho mo berina masi praja khakta na maroini yam wari si yam soli si koigi students community da ni thai ni hena mang khare ma koigi Manipur University da MPhil latraga da PhD parikha pi ga do ba hide haukiba strike man da piga da umata ma madugi mangam basu yai ne khali aduga masaida college ngi preka haidok ta ba maya am legre masigi amang masu za za Pradip particular thamningi si karamaina menkhat pa haidi masi menkhat pa yanna bi upai si kari kari oibe ai basi yam sangali 2 months hogjang khre government of Manipur na initiative lobi aduga oja hoigi community oja khoi Manipur University community dagi su yam kana torok pani na masigi si mungna bakhra dagi amang masi yam legro za masi menkhat na bi upai za kari kari solution ubi basi yam मेखना बस हजिक था हमने ना तो मेखना कने सुटी मनों की सुता की कने कॉलेज की हर गरे बा मेका हाइटोम दाई की सुट जाव ने जा मांग मत बुद्धि किदे हिजल गरी या मांग दोइने मा सी ताजा चप चारा बाई खले किदन पोंगन ना तरो फे रुगा क्लास का सी हजिक होनरगा चथे या दबगी कॉलेज रूम की ना ये एमयू के मई स्ट्राइक तो डायरेक्ट स्ट्राइक तो ना मोई दी मिस्टोरे को अरे कॉलेज की मैं होगी हर गदी सुटी मनों ताकि बगी मति के सही है तो कितन दी साफा हो है दारे अदु बुंगा हजिक तो रिसी हम फरे एग्रीमेंट सी परमानेंट नत्रगसु अदु हागी अदं सीज फायर की मोंडा होल्ड ऑन सी फायर के नोडा पेखासिंग सी हान ले ब्लैक कोल में क्लियर तो गदी अदुम अमुक कोई प्रोसेस से मांगन दबा स्ट्राइक जम चथबा अदि वीसी लो ठोकने है बगी खोंजंग जम चंगहनबा अदुगा सात्र से मांगन दबा अदुगा कॉलेज नि माना याव बने मोई तो आम तसे इशू दो एमयू की इशू दो कॉलेज में चेन बई मो चंगिदरा अद सी जान फर या फरबाई खले अरो अइना सो हाना सो हा बगी उन कान हाई कोई कोलैटरल डैमेज दी यारे के दी होय तो गदोने हैना हाइजबदो अदु मने होय पाम हाना सो स्ट्राइक तोरिन सो नाकनम थादोगा पैखादंग नि तो हनसी हाई मोन लंबी फाटपेर मगदी असिगी हजिक खोंगिंग संगजम सो हाई प्रेशर ले है पेरेंट प्रेशर ले है बसी लाक्टर सो चंखल लंबे अदुम चंखल लंबसी आब्राइन खले आई मोदरी अदुगा त अखोई हजिक कनो अति यूनिवर्सिटी एंगा सो जेनु मुटा हेरोनी जेनु सो जामे हम बहुत न दा मी चहुम बहुत दा चनी यो मरफू ग्यानो ना गना जी पीसी लथोपियो हाइबगी लेर फॉरम लथो लेना लेगसु मोगी एकेडमिक करिकुलम दि का हेंदे माइ तौदना खोइ सुमाइ तो हलम बन फब्राइन खले हजिसु याम कना हे थेमने त्रे पे चहि मांग बाय मांगरोय हजिसिना रमल यानबी मचेत पोरखमनि मचेत हाइ तारे को तोसे कोनमु कई लाक्टोने जखै उदे तसेना सिरसु कितंग बनि ट्रबल रेन सम एंटिसिपेट तवे समना हायरा खोइ इंक्वायरी कमीशन कमिटी लेरे कना कमीशन लौरे को कमीशन नै तोगेरा ना कमिटी तोगेरा खंगदरे दुगा हजि इंक्वायरी तौर कांसिदा करिगुमदा मोइना बीसी मारा लेते हायरोने अदि कमदुवा अदो अखोइना कमीशन थाज दोरिब्रा खोइ यानारा सि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग तौरगा कमीशन सेम से हायना कमीशन सेम कांसिदा मयान हायसि अमदो माना सिउ हायरे नत्रगना चपचा पुथोपियो हायदोरा चपचा पुथोरैने नामदना माना लेते हायरगरि के दोगो हाइबी पॉसिबिलिटी अमस लेदेबा अदना खोइ लोइसिनगदोइरा लोइसलोइसि चपचा मनि खंद्रेसु फरे लोइबलोइसन्द्रे हाना लमेन थत्तन लेमा कॉलेज छात्र खांदोपिरे खरदि खांदोपिरे मपान लाइक तब जके नो मणिपुरी यूनिवर्सिटी अनि हतने अहुमदनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थारगा कॉलेज थोले म्याम लोइ तमगम बोते अन खरनि पाजते यारो स्लोन जपनी खंदे नागालैंड जपनी खंदे हादगी गोहरी जपनी खंदे अरे गमजौ कांगुन दिल्ली यो खंदे हैदराबाद जोनि खै चन्न दोइ म्याम लोइ थत थमदैन खै सिपेका थान्द्रगे देबा थत सिरस नतना खै होइगी मथंग जेहियो कांसि जेहि मांगन लहरगदि मथंग जेहियो कांसि प्रमोशन तो फंगरोय अदना डॉक्टर तंजब कांगु जेन हॉस्पिटल चंगि के हैवी मील मरफु मु चामा मु लेरा अदगी रेंज की मैम लेरा सी लोइ ब्लॉक तो कांसिदा सोसाइटी का मांग तो हम चावेबा अद सी मांग सी मांग दनबगी ने हान हान हाइजर कोलेटरल डैमेज यारे 200 हाइसे अद हजिबो अदु सिगी फिल्म दि यौद्रिगेदा हंदोक कितम को हंदोक ने सी आइडिया फरबाई या बजे अदुबो ओजागी वहांग अबदी अदुम लेजरी ओजाना हम थमिरमा वहांग दुबदी अदुम आई ओजा कनो देबाद लाक्सनिंग ने दुबो फर्स्ट राउंड जिति ओजा निमाइछादा थमजगे वहांग दि अतोपन ते थाई डेट 17 जुलाई दा जीसी होसुर लामगी वफम अमदी ओजा देबान पुदा खो म्याम ले खंगरे अदुबो मतांग जंगा सिगी ngrangi मिफम जिदु जीसी होसुर मसाम यावरी मता ममांगी लाम मदुदा मुसुगी कम्युनिटी नता तोंगा तोंगा स्टेक होल्डर सिंग उदरमगा
solution di pura ya bagi steps dengan lorong bayai hai bagi wafam di dum mayam daloi khangne adu mata 17 July te man la June ki tarik kuni thoira kulum de da la ko lum yes zadang sai pam 17 July pam ya not 17 July di 3 member correction adu bhaje rage mamang da tasena wafam du di mamang da kharangan loisan ya bagi step di laidam da banati haje bani wafam du budi adu zani mai chan thamjani si there is tasena haraka da masi initiative si government of Manipur si dum masi initiative si dum law in logdo ribra natraga masi mamang da hana sangkhala magadi ngayang wanari basi khare hena loisan ba yai haina ga lobby project kari vote phongdo pininge adui question mak tu di hojiti stage lai garrain khanjaba almost solution ma thak la bani yana bom protna koi permanent natrusu temporary phase gi orjo badi lai rebna dung sagi matam mamang dru kari ta hudri no wa question je ai madu ai ngunde paukum leite ba ko seng na jage hoji akoi Manipur government BJP ne pairi government gi ai BJP gi spokesperson ne Manipur government amadi BJP party Manipur gi akoi gi stand je akoi pande lothok pa yadi hai ba koi gi stand leite yes akoi kana gumtana pande kanab so koi hona jadi Manipur praja da sum BJP na ayu sida wa si ada ngang re bako ngasi hoi di la aning dra bne MU gi mtang ite thoine yawning dra bne ba adu bu ni to leitre na koi gi spokesperson no ma outside state ma yam na concern ni ma MU gi akoi gi teacher association ga maya buna tra even chhatra bur wari yam kan hora jum pa ne ba ma na ngang la am ga yam no wa jagda da ma do hoji ki outside state ta lehi de gi aigona au that ki jo Manipur pa lehi ba adu ma na aigona aina kari topic no MU gi ne as ma do talli ne have the mana no ai chapina leitre tan legure ko ne ai ta sing na harda maram de khoji la no hunna ba hona ba we never tried to protect pande akoi gi stand di inquiry ma tahonji haidi justice ama tawduna mi maran bi ba je si akoi da adugi lejada ba hai tare aduna inquiry ma tahon la kanda inquiry dugi finding da la ka mari makhata ba action lo je na koi mai leja bane ba aduna akoi gi stand di har dagi hauna inquiry ma tawji inquiry ma tawje ji chir leja bane ba aduna fraternity university community na yang kan strongly inquiry ke to sugya yaroi mai ta lok thok ne gi da upai lei da bhai tare ne ada tangai phar aham da inquiry mi ani two men committee tor ga inquiry to hol siena adu su yaning dre haire poti seng na haira bada sidi akoi gi state government makha da direct lei bunati do akoi party gi government ne har su center jo akoi jo moi ada ministry to ngali ni akoi to ngamni akoi di moi ra chalaga hai ba khot pa si to biu khopiu masi Manipur yam ware na koi pressure pije bu ne ba adu piru du matu na ko da dang phare inquiry to buda tu men inquiry du gi akoi mayam na somda judicial ga harak pa dagi judge gum harak pa kholak pa leidra koi ge retired chief justice simaga hapchan bi hapchal se na hairu bane ba adu matung da mayam na masina si committee sina inquiry to yaroi haina aham da di inquiry to su ya yaroi akoi di ma ha ta lo thok ko ne kan muk le bu ki aduna kari hai tare impartial le se du ne ba ar ko na thangda university mayam su ko na thangda ya bi rak tna hai tari ma potru solution de ada bane ba si issue si di resolve to dia da bane this is the interest of our people yamna sin harabada BJP ka me desh yakana hona je to BC party ai loi ye ba ko loi se ge dra adu gum bagi lak pa du da ko na thangda di sum aham da yaramu heb de gi mayam su wari saw khobtre ji yaw ai ke gam gang du wari numi humni wari charkana yar rakta inquiry to bom di yare herga inquiry to do pare hana gi member ani do adu di yawn birnu hada koi adum use sina human resources ministry na su dum yare akoi Manipur government su duga facilitate torga ari hire ga si boi lotho si courier ge yare bne ba aduna hana matam do hoi to bri ya yang na to bri ya yam to bu ya bu dura khara mayam si gi misunderstanding hai kan adu strike to bo kam gi khoi strike to yore strike kam bu gi kai do ni akoi har ya de madri adu waza jari wa hang di strike ti sanghel le adu government na solution du program ba ya hone matam lo de adu hona bu ne ba government ni am kan hone ba akoi gi MLA kunthra ni bu chalaga ada chalaga ngana ru ne ba adu hona de bi ya de ba adi wa pham amri ngasai gi adu mai ngana ru kan da committee amada semaga inquiry to le je kan dura
मधु यादरे मो होंदोकपियो न खंगाई हाइबसिसु याम लुबो वाफमनेबको अखोई हजि मणिपुर गवर्नमेंट दी करी हाइतारे अमदसु यादबा चोंबे अमदसु अनिमकी मयाइदा ही एनी मरक्ता लाग लेबि टाइप तुम लेबनेबा अदु हुजि मयाम याबिरे एमयुसु याबिरे वरी सानरे को अदु हुजि इंक्वायरी तौरसि हाइरे इंक्वायरी तो if Pandey did anything mischief let him go मधुरी फेक फाइंडिंग कमिटी न लोइन हारकने बा माना कयम लालमे खोलमे दुदी लोइन हारकनी थोला कादुदा अदुम पांडी मराइ चचहिनी बा पांडी कन थमदो नते तौबदो खोगिदी नेचुरल जस्टिस अमा ट्रायल म तोरगा मागी मंगोन मराली हेबसे अथॉरिटी अमना तौनि पुथोप के रकांद्रा और एक्शन लोगुदबनेबा माना मराली लाकांदा हिंगा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ना मा कंधम थम खुया बनतेबा अकोई कन होनने बदुगी अदुने कोई तसेना बीजेपी गवर्नमेंट सु बीसी पांडे से कनिंग बै वाफम लेते अदु तौबदपु नियोंगी मतुंगिना महाक मरालेन लेते हादु फेक फाइनिंग कमिटी नत्रगा इंक्वायरी कमिटी न पीरगदी मदगी रेस्पोंसिबिलिटी दु बर्डन दु गवर्नमेंट मणिपुर पुदबिदा मथंदा ऑटोमेटिकली पूरगा सत्प याना बि वाफम दुमा दुवा ओजानी माइसान थंबिरी बतांग याम तेतक प्रेम लोजगी ब्रेक मतुंग खो याम थन सरके पे न्यूज मियंग तादम लेबि वेलकम बैक नैनजरी से इम्पैक्ट न्यूज की मनु हुननी दुगा नैनजरी टॉपिक ना मणिपुर यूनिवर्सिटी की निमित 75 days हेलब थानी हेलब खोंजंग असि लोइसलक याबगी खोंथांग अमा स्टेप अमा लाकपसिगी मतांगदनी अदुना ब्रेक के मतुंग से ओजा कनोदा स्पोक्स पर्सन ओजा मुतागी लाक्सगे ngसाई ओजा प्रदीप थंबिगी वाफम अमखक आई रिकॉल तौजरगा हाइतारे हाइदि बीसीसी इंक्वायरी म तौरनी इंक्वायरी से मरा लई नतक लैते जी नो वन कनाम तना हाइब गमद्री लेरम पे लेम दबे लेरे हाइबगी वाफम दुबुदी सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अदुदी मयाम अम लेरगसु इंक्वायरी कमिटी न करी पुथरकदुना हाइबदी मसी अननोन अमदी ओइरी हाइब वाफम दोजा प्रदीप थंबिरी बट मतंग येंग यारिसी हाइब मागी मराल नत्रगा मागी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी नत्र इंक्वायरी कमिटी सिना लाइटली ओइबा मागी केनो खरा पुथोयें खलसी पुथोता यादबती करमबा करे हाइतारे हाइता पुरा ओइना लोइनमक कम्युनिटी स्टेंस कम्युनिटी अदुगा मुताना मुसुना शागलिबा अदुगा मागी मराल मयाम लेरे हाइदना पुथोय पोतुगी ओना तैनाबद खितंग थेदोक्सिन तोरगा लाएन खलगदी वेदर बीसीसी अबु एपी पांडे मराल लेती हाइदना बीसीसी मणिपुर यूनिवर्सिटी उफम तारगदी इरांग से मखा इरांग मीन्स ngsa एजुकेशन मखा दुम चथबिगी वाफम दि दुम फोंदोकपिरी अदुबु हारिबा समाइम तोरगदी मसी मणिपुर यूनिवर्सिटी नत्रगा कम्युनिटी की स्टूडेंट कम्युनिटी की नत्रगा मणिपुर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की इरांग सिटी इहौसी लोइबा खमबदी नाइरोय मतांगिदा करी सोल्यूशन करी विजन करी व्यू लेबी मसी बतांगिदा सोल्यूशन दी ngasi di solution partial haigedra ko solution amdi lakpa hauredana sigi thamoi sengna mutual understanding lai ba sigi paringda adum chatharagadi inquiry report su chumna dum lakani action taken report su chumna dum lakani khongjang du su partially hando omadagi fully marai handok sarakani yamna lana ubi ba pot khara lei छात्रगी स्ट्राइक याम तोय थोक यावे को कोई खतना ते इंडिया की यूनिवर्सिटी सिंग कॉलेज सिंग दा हदकी खोंजंग सिदी मयाम ग मानदेबो इट इज ए वेरी यूनिक मूवमेंट यस छात्रना हाना हौरगा मतम खरे येंगगा लेरमबदा सोल्यूशन पुरकनबा को नेगोशिएटेड सेटलमेंट मुता जी बिगिनिंग द यावदेबो अकोइना ऑनरेबल बीसी द अपील बहुत तवी मोइन हाइब एलिगेशन सिंगसी पब्लिकली क्लैरिफाई तवियो aduga kindly bring an amicable solution sida no reply no visit to the university ko no negotiation with the either the students or teachers ko maroina university body ani non teaching staff to ngatang tongana thamraga ada proper intervention at the proper time lorom taragadi akoi gi yamna costly oy moment si costly oy dabane ko aduna proper kano si proper hoi initiative si kanana lo do man si responsibility sa kanana oi kinen khan bi madu ai ngonda hayan bidra so adum hayan badro zana habi badri pamjari je nate me kuthra de hogi atu yam gangna khibida adum ISTB impact tv yauna ko manipur gi kharagra educated citizen khudimona di I understand torong da kali I want to come to some arithmetic of agitation ko angka gi oza din se di I biochemistry oza ni koi ngasi yanari ba kano se in a lighter vein ngaksu awa pothamina se ko in a lighter vein see is about 240 watts ki kano ne ba ngasi 79 di 80 days muk sur kanda sign tong nari se aina sum tarana sum effective studio the pham na ai turn lak tri da 240 days 80 days
ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯍꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯁꯂꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯝ ꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ one word takes 3 days ko ado sidi one word sidi second mari manga su ibi yai ko proper intervention ni matam chana lorum tar di just to take one example kui na yenga lerga akoi na memorandum pi giba akoi memorandum si honorable madam governor da su pi MHRD da su pi visitor habidi president of India Central University kudimaki visitor se kanona oy president of India loina pi karigo maranam ta pi jaba nate ko moi gi tongan ba method of working laram ba yai aduna maram oram su yai khoi adubu ahan ba intervention se government of India side gi koi na karim haidana akhoi ni pi jaba muta musa musu ne pi jaba memorandum kari mayam press note mayam karim ta no response ko only first response was 22nd 23rd the joint secretary ngasi soi tong na ba yori ba GC hosul na hatu ngasi la aga campus ta ngak la mi adu muta da chang ka do mal mi muta da khoi loim bak lei ko adu changbiram de akoi na unaning magi pochi re sar through the sound to with the su ko room number so in so classic grande da lei moina lakninga marai lak chagani ai na de moida la oina high roy invite to roi hai ko adu indifferent response to lak padagi matam da ma movement sigi struggle sigi lak pani hai matam du phamin naraga cordial oiba atmosphere da last 3 days tawri sumaina tawram targati tha phadana losalamba yabane ba sima lere ko adu state government isu koi oja kano na waro bi roi khanjei ko oja ni mai chana maram di spokesperson ni na ita waro bu su yawe do state government ki team amna high level team amna central government da irang si losanda bi yar roi si tabu yar ko yi kano si 2-member committee do bureaucrat natani in house ni machine no ar roina haibi bisi aina ningsing jabada if I remember correctly about 45 days surkanda tawba pot neba madu bi 15 days daga tawbirama ba 20 days daga tawbirama gati koina matam mang yo khumang si yona mangamoi si ni aina hajari aduga akoi de su yam rigid oi haibi ka no ba akoi koburu ki target tawjaram maneba ko adu miyam gi interest ta mayam na urge torapa pressure mayam dagi koi oza is dem flexible oiba ko koi di rigid oi di oza gi kok si rigid oi ta di ma oza oi bi yar oi ko oza is rigid oi gandi oza is gunda sabe ya usunati ko ado oza gi di khula hai babu kolom ga idea ga ko larika laisu ga sini ko ado akoi ni hajani ina hojik si aham da di koi su hana remove tawra matungda inquiry tawsi bo hai bi yaw ram adu last di koi uji harisi removal de hoji sudum lengdan lady ko adu go hoji mi amabu natural justice pidana vichar tawdana heta phasi taw yabra haitu chumi both side yengbiyo mi amabu vichar tawdana phasi taw yabra haitu yadi akoi su yai adu di university gi thinking community na thangal eba potu su heta yangna moina panglaw law bo ramgani na heta la na prachar tawbiba nataba karang group na oja khara gi vested interest ni de chhatra khara na moina apam pot khara phangdadana mayam gi wari du di koi lakchar roi ko aham da koi anti national ni chu hai gi ni adi si movement si group of na injan bai ni adagi di even impact tv su tabi ramuni 5 crore gi demand ga mari le namni ga hai ba yaw ram adu parliament da koi si MUC den of insurgents kind su ko yaw ram ni ngasi bauda si gi parliament gi proceeding da gi hai ba yamna phajataba statement jingchi parliament gi record tagi delete to view ga na koi hayanjani MP amadi marilina ba state ki authority na madu su haite ko adu sigi pochi loimak tok thoga hojik ti ko akhoi su yare hojik yari natro ko nadi si bureaucrat ni lo thoga hai hojik yanari ba pochi 80 days gi mohta 50 days gumda 55 days gumda adum yanaba yari ba pot ne ba si impossible oragadi yaram oi ba this is a possible solution this possible solution could have come 1 month back adoragadi we would have saved at least one precious month movement am torodi matam khradi mamina tai koi oja pradip na haibi ba collateral damage movement am toragadi damage so gaudana movement to busidi war gi tias am te yaram oi ba adudi mangi si oja na te ga na haibi yawe oja sin ju mangi aigi funded project am lei hoji second year ki grant phangdabai mong da leibamdi UC do thabada movement se hojang gidna matam chana thaba ngam hotre adagi aigi PhD scholar mayam suffer tawi
aini igadawa paper number the book chapter igadawa mayam suffer tawri chatra gidi mayam mang anyway the final point is the solution could have come much earlier had there been proper intervention both from the center as well as the state sima koi thamjare adu ngasi yanaribu pochida atum masum baparingda laaga hojiki MU gi impasse permanently resolve tawraga sidagi phangba findings in a foundation oraga a healthy university ko aduga a clean administration aduga an efficient academic atmosphere ko si lakpa haina oiroidra gan habibudo ohensi en habiu miyam gi support yauna ohensi haba potu lagadi adugi attitude lagadi kari oiroidagi sin aina thamjaningi thajabatu wang leire aduga masigi si proper intervention marakta khogi khara hena nganna toromagadi nganna sigi lakpa ya ba agreement mayam purai bari na khara hena si nganna pura masu yai tam chana matang chana khut thungjan beramagadi adum yes matang ja Pradip talaksaningi si tasena yamna mayam mange happy wafam de dum leire tasena masaida yamna kanna agitation sanghin bada sok pasi chhatra bahiro yam soi mera pabi maibel sing yam soi mingoina palabada dasangi secretary general sital oinam oinam sital mak sanghin bada BJP office mang da gari na sok pati gi hoji pokda leiri adui mathang da khoi gi nungdang da maira release pada tear gas yana palmadagi maming do namara pong mi manjuri kangwai khorom le kai di hojik shoga leiri asigumba sopan mayam ji maming amani khak panjabo ni sigi hena sokpa mayam su yori tawbudabu sigi responsibility si kanana maru epasi whether MU community whether government of Manipur whether BC party whether government of India karam bana hena masi responsibility lofam thoen khani oja masi tang singa khi kana sida kitang mix up tawom le ena collateral damage hai kan sida hai adjacent to thorokpan sida police thena sobudo na de ne collateral damage hai land hai sida du ne ko Geneva convention hai ba he convention hai ba du red cross ki international red cross society ki charter yaw si collateral damage is kari no da sunga yog to mi son mase sama ha ga ina low mai thai ade adi ina hospital da bom thari ade ga hai se si posen ina collateral damage hai singa sai gi land thena bi yaw ba MU committee hai MU committee ga sarkar thena bani khangde thena basida sai mangja ba khutsa ba PhD ki submit ho do ba adu gi mangja du di magi land du gi hong sa ne hai general convention ma hai land thena ka sida adu su khara handana ba ai khulai e atomom sine de ga hai se land masing or ga su khulai sine da khulai khar le ri maina khar strict tau si ga na control do om le khare na to the collateral damage har kan sidi sunga yo yo gang son basine ba sai gi mera bai mi am agent do in the police ke phone so e head so collateral damage ko ga de so corporation ka na hai da khai gi aina collateral simata is collateral damage ka na har ga di college yo cha satra satri mi am light dam ja leba MUBC masa ko khang do mi am se pekha thale de pekha thale de har adu mo de collateral damage hai jersina si collateral damage simas le ra ga simata da ke na panja ho ge collateral damage da we India freedom struggle मतलब example में बजे वानी को गांधी ना कनो होरकान से civil disobedience movement में हो रही ना अब जिन ब्रिटिश की इधर का तो थर्ड नहीं इन्हें तो होरकान से दा गांधी अधिका नेहरू हो पटेल हो हराव ले अधिक में तो चौरी चौराइन incidents is the unwanted incident हो गई ग्रुम होरकना मिस सीबे होगा सीबे का ये civil disobedience movement तो एक कनो तो खरीद माना ऐसी तो है यम चाओ पोथोले खाना दो की तो नेहरू है पटेल है मको गाँव चल थे मिले गांधी जी आदि मान तो हजिक भी तो ना रेट्रोस्पेक्टिव ये गांधी दी collateral damage यामन दो रे है ना अदु की ना तो वो मुनी है भी है ना रीना असली पोषण नहीं ना collateral damage ना है जरिस ना लेकिन मना है कि solution में ताकि सिदा कोई की आई ना हान मांग ना कांसो है कोई की rule of law तो कोई की मोंग सिदा inquiry में तो रोग मिस मरान सीसी अगर मरान सिर कांसो मरान लेर मगर दी पनिश तो है भी से rule of law की अतोपा channel हम ले रहे बा सिसो MUTA हजिक सम request हो गया री कहीं ना VCC मथक से सीरियल मरान सी अकोई ने चुम्ने की circumstantial evidence खाते तो हुआ देखिए ना तरंगना कोई atmospheric से दा माय security हम बस ले देखिए office से इंकार एक ऐसे से डबली याद रखो ना तभी दा पैसा misappropriate तो भी पैसा उड़ा ले है पोजी जाओ रे बा सी और एक ना कोई ने FIR में लॉस हो गया है पैसा उड़ा करे FIR लॉस अदर पुलिस केस में तो हो लगा तो हम मुझे आए बा अकोई ने आई हज़ार सिसो अदम हज़ार की चार्ज जाओ रे मिला सिसो rule of law रे को law में तो में चल पा मंगना target तो इसी वो ना तो है criminal अकोई suspect और ये criminal target तो कौन से law through तो कौन से दा अमन है inquiry लेको inquiry से ना सही है इसलिए है कि cognizable offense मत याद रखे सो मासी हम फतरे अब थबु खजन तो उधरे छात्र में मांगल ले लाइक तक भी उधरे
office thing kare ada secure pusala ha se inquiry da pai le this FIR law so ga don ada cognizable offense yaw pot khar yaw re muta cha so kan se muta de musun cha so kan se paisa hura le po yaw re paisa hura le mi yaw ga di FIR evidence le ra ga di evidence le ra ga di FIR law so yo FIR law so de mai police case mak chara ni ari matung na law gi atopa channel nam de ma se dum manan sizara ni ha ba musle yusum sai gi inquiry to suri phare inquiry to boi ana ri yam phare aduga sirasurum Maradu later Chongtok Sarani, Aduka, cognizable offense some later, Mogadi, Pachakura later, Mogadi, criminal case when I punch in the Rani Rugamagi, Maran Pangudum Pangani, Adumali Jakare, Adukarikumata, Masi, outside case, outside chances that Maran Labisi, Mari explanation later, Meharone, Sinate, Pachakura, Pachakramate, Cecil later, accounting Panagan, Cashmore Long Putokuna, accounting later, Meharone. Adu Regati come out to get heavy positioning, say, Aham and Gerito. Adu Regati. Amu hajalan kata hai kalau hangi kau tidak hajalak aida hajan bersih thaja deh mak mau anda maran lagi heran muka hajan bersih no ini thaja deh oke haji kian masuk sudah mak itu karena yang naru roga ada macam yang ada jangan nusi terus mana kau itu tu na leader yang mau itu no BPC hai community ki leader yang nak tu ini ada mana aidi cat pada caca kita umar le roga caca jalan bersih pare halaga dia mau ini dia orang harus kau wari lain tu na aku MU sudah atmosphere adu later gadi akoi academic pursuit sida mangjar kado ko na mangjar kado pol lebi na masi maran later ha magi di wakan gom na haidare conscience gom na ai ganom da haidare me ha magi honorable exit oina chacha ki phare maran lei hare gadi thanum chata yar roi maran lei di hare bhot ma dim chapon thokrai kha lei yes yamna phajaba khoi jana phongdok piripsi tasena mana maran lei re aduga criminal khoi paisa hura le habi masana cognizable loiba offenses lebanina FIR san ba kai do ge ha ba wafam city dum public taki dum hangna ba wafam ni masi ki MU community na ki biri bra natraga kai to pugi masai da law gi rule of law si yaw yaw da bra ha ba wafam ni dum hangna wafam ni dum loisala pado za da lak sake koi si gi oza gi taranda hangge ni wafam ni si gi ozani mai chan thamjani ngi si maroina khongjang si loisalak pagi tangkha ga madi yausalak pasida credit hai tare masi ki kalamaina Kongjang si loisalak pagi si Government of Manipur hona bi badagi ni hai to tongan ba stakeholders sing mera pai bi rally mayam sakre hari nahan khoi gi 144 leiba mafam da rally satpagi khongba mamsu leigre mayam na aduga surroundings of local community ko MU gi community localities sing nasu khongjang changin gi ba leire masi mayam si lak badagi public aduga which students community si yam social ni mayam damage mayam la ni hai badagi masi ko wakhal tanar padi oi ge doi sala aduga masi maroi ba credit oja Kalau mainnya pungto piring masih wakalun sih. Kongjang kilo sila pergi. TV de kanri sih. Kredit ki karena penting lebih. Adu mapu. Saya dah tasnya kredit ki karena pada tu kasih. Saya bagi sebab ni. Kredit apa wafam sih? Pasal wafam itu masih sih. Karena am tak kredit loaning boy. Ayu kredit loaning deh. Manipur men kredit loaning deh. Manipur men amari BJP ki apa ambadi. Sikum irang perang sih lo selaga pasal satra mayam. Larik tambah korpa parikha tau korpa yad na mayam mangi do baru as soon as possible lo shambat ni credit and see credit will go to the teaching association moina han haram ba waja mayam na koi di pandi lokthuk tri karim ti yar hoy inquiry ka tau swear hoy haram do they have now come down at least in the interest of the public credit will go to them koi go mengi di tau bum to ni ongi tum Hai bune ke sayo hai na. We are not here to protect Pandey. We are not here to remove Pandey also. Adu ko sa tau kam to ko kita ngana tau biu hai be. Tauri bune. Adu ni har karo tauri bune tu jo. Tau bu ya ba tauri bune ba. Matang chana ta yana ta bai tauri na. Huji yana ri sidi. Huji ku samma ne ba han gi university ki community ki inquiry to bu ya ro heb do. Ya gibdei di inquiry committee member ane du di pam dre du di hare pam to dri to hologum si apa makhal jaina bane ba apa makhal si to ri janare si so credit will go to the group who agrees to the situation ari ware credit ki har kan ba aduna akoi yam nuare akoi yam nu adi Manipur university se ai cheng na ge ba ko sida university de strike to roga ma government na matha yam sab je akoi pam de ba adi matha sabai wa du na Satri community di am mangi je akoi pam de ba mayam se aduna adu pam da do lo chale hojikti almost loire bo ko permanent dina ti hari adu permanent chodna oira kani time will come masagi pandi sat ki wasat duri ai ngoni di haining dre
ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒ ꯔꯤꯝꯁꯀꯁꯦ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯐꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯔꯅꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤ ꯖꯤꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯥꯡꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯅꯤ MU ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ FIR ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯅꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯈꯤꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖꯤꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ 이호두기 데미지니 ꯑꯗꯨꯝ 어디로이브라 마시 그러마이나 예비 마시 로실라 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ the present BC he has a big bundle of allegations of both administrative and financial irregularities leveled against him achauba bundle ama oibani ko mana paisa khara charambagi natraga chhatra ma purambagi natraga chhatra ma first class phangjabada mana chhatra du nungside na namna second class pibagi particular case khara oramagadi FIR gumbada toramgane ko so bundle of charge oibani na masigi pochidi FIR khatang akoi tandi tana jai FIR gi pochu tana jai CBI case adu su lei ko adu ngai ai hajiri do to an to ma category gi ai example am to pijage ba koi oja Nimaichand ko ikai ko mujari ba engondi su siam senior oi ba ko am experience le ba adu political experience su am le ba ko koi politics is khangja poti handa ki moment sida yam political ga oi bra na lana ga ui su yawi ko adu kaino ni ngasai gi pochi medical gi analogy da harga koi gi treating the symptom not the disease have to ko id nipa amagi heart ki arrhythmia haigadra khappa gi chang ji tantha ji kairak mutam da mai proper solution ji pacemaker hakadam ne ba aduna tragadi nipa du normal oina function taw yaroi ba university gi su adugum pot amni adai da pacemaker na solve to gadaba pot tu heart ki arrhythmia na naba mi du da kok chipagi guli ama charga adum nang adum function taw na hono haibadu adugi pot tu leibadagi ne ba collateral damage lakrisi ain haijening na si lam da ya ba 17 July da kano same re ajiki 3 member committee da koi kutak ta dum koi press statement press conference adigi ISTB impact with ai da na tano jani mai mayam thokre ko adra koi sina yaro adum haigi adu ngasi chemdo isini so you can see today is 16 August it took nearly 1 month to modify this fact finding committee into independent inquiry committee 3 member or 2 member adu credit ki wafam du ai sagi yamna active oin hek hobdi yaujaraga so personally ai di credit am ta lojaroi oi muta gi site ta ojana yamna nungsibina sijanabam purak pasi muta na climb down torok do adu credit tu koi long term healthy university ma clean university ma semam da history da muta na sigumom tormi habi credit tu di adum lakpham ju thoi lakchu lakchanu adu akoi de nate government so dum climb down torni hojiki 3 member committee du suksem semdo harambadu hojik semdoraktana moi so dum credit lojasanu ai credit pijaningi tawbodabu khara thengna intervene toropagi thenga su thengna praja gi interest ta chhatra gi interest ta ko nadi
proper intervention do rather belatedly kar thenga la ko su thengna puthorpa solution du gi credit su dum lobi you both state government and central government do simtang di handanan haina waro binu miyam gi wakaluk sing oina ba masi mak lakhiba intervention si thama gumba hek ngan madabudi manipur sikar tam na su leibnina center na su kitang lumna lobi dam ni na matam khara changi du di changi bene lok thosi manipur gi soya masi matam kuin changal leba adubu thama ki wanga loram gadi akoi mangjari ba matam si khara gi hena sep torom gani sima aduga ngasi gi kano si dai ina hajaning mun ngasai gi bc je maran leram tragadi ne he haibi budu asu yamna khana ga bisi dabu maran leiri si khongjang changchel liba sing sin na oina maran leram ga doi pot ama bc gi maran sibu hanjan khana gare adu mai pot si chukan paneng da ba ma thien kai baro ma khai da pung ama asibu jawan pi bada soira kadra ina fake of the matter oin leram pot ne adagi hanjan chuti lobu matam da tham da mari manga rak chali ayam ba man lobu matam da tang asuk tagi chuti chatkani halak pagi matam di ai haiba ngam de dot ana blank and thamne ko masibu rims ki director na torma ba akoi gi dm college gi akoi gi yellow me local men na principal sina chuti tara rakasi ai karam kand college da mon karak ka do no si yauduna torma ana action lo ro dirane ad hauji ki pochi da di particular bc ji da di siguma pot ma dagi chancellor khan da bagi court meeting tau da ba adagi university ki budget puthok da ba adagi di pot am le chalaga achawa pot several lakhs ki pot am lo chalaga yam samna harabada committee mi through da committee mi through da tawdo pochi hana potu leiraga ko na prospecto approval lo gumba pot mayam lekre amadu hanjan ngangna ra pot ni madu ai lakchararoi aduna inquiry committee si su hekta question to bigano yam queen experience leraba Meghalaya high court ki acting chief justice oiba magi clean record le yen chuta jai mana chumna torphum thoi amdi torkani habagi khoi achet pathaja su leijai aduga last ta khoi gi movement si angan matam dadi bhab ta dabadagi yorok tragasu kona CSO sing habadi amuko UCM adagi UCM adagi maira pai gi loop sing satra gi sangstan sing mayam na mating pangbiruktana ko senior citizen groups even political party mayam ko ai politics so jawi wadinate khongjang sigi achumba ji khangbiruktana asi thuna losina bada mating pangkiba even madudasu collateral damage haiga so open nangiba mayam do moment si solve to hona bada mating pangbiki mayam do forum sigi through da muta musamadi musugi site gi su akoina unstinted appreciation akhak pa leitaba appreciation to women khangbu utpadu koi uchari loina na high stakeholder mayam sina makhata na mating pangbiduna including the state government ko and central government object phongpham kraga handok naraga waroi senama purakpagi paring dalla isi mapung phana lotion minaduna yamna mating thokpa university matungi generation mata thambada puna wangna mating pangbiu haiba appeal simasu ena samjari tasena better late than never aduni mani zabadi kori having lo inshallah kusda tenta na point am tang tham tena haje ki yam phare hazgi laiba agreement am lai samni phare agreement sa sei mai pak ko so isnu vc su lakdo amo hakdo isnu ala khoina sai hype kan sida gan se vc halari ke wai haina question to waza de ban hai objection majam lai ko like thing explain to jige khoina mi hatle por ai mang da mi hatle por se ai ne da hat ma le hai de ba ma hat ai horo so ina ai witness na ai ne ma mi halme na khoyam chang na phu se de odna court pura ga court mamang se ready ke te doge da ma innocent until proven guilty and ma guilty and lot to hoya de adun adu wada ne khoina vcg maran lem de haira ga di hai se kai umra ma haji bosi mayam haina ba se so de ma le ram ni kha mayam jo kyam ba ja mayam ri sa mayam haira kan se da witness dam ne ga ke do de ma le do no hai se do haina re adubu akoina liberal justice ki jurisprudence ki me yendi yen kan ready somebody is innocent until proven guilty has mas guilty in a lot of court I just know the inquiries I just know higher considered guilty in high one eduga kai mo question higher tragedy high bossidi adum akoi sai benefit doubt the sai victim the pb on victim the tragana fugitive the pb zone high go other and kai hiding tasena koi maral si laibana to laita basi koi committee sin lepa ka den to maral lairam gani haibi wafam sidi peoples adu with koi mutana su musana su adu is the community musuna su adu musu mu community na haitare yam sagali porina sugoi shodana lairam gani haiba wafam ne adu pu laibana to laita bhai sidi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯊꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯇꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯁꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ No, only 2 words. Have faith in the judiciary. Yes, exactly. Exactly. That's Inquiry committee sida akoina yamna thajadaba mongda wa ngangagadi madu di kari haitare madu di laan lamjing bai tare ne tasena inquiry committee se thajaburo thamiyo tasena ma ka makoi yamna committee le gre hoji khabar rakani haiba wafamdani mana adu to yeda to ise haibu matam natre bojiti free and fair tarokudi akoi khongjang su temporarily suspended hai soidana sukoi soida free and fair oiba adu ma committee ama inquiry committee mo oisanu yam ngai jai gasigi manung ni thromda MU deadlock likely to be in hai sida lembiratna oza hum oza Debananada oza Pradip oza Nimaichand lembiratna ngasi manung ni throm si mapung phan da gas hum pu manung ni bai khari thakasi loina ngasi ni manung ni throm si batang si tin jare ba pon bo khana kurum jari